Kenya tuze mu Rwanda ubushikirizamanza bw'u Rwanda bwasabiye igihano c'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco Uwihoreye azwi nka Ndimbati umurega ivyaha vyo gusambanya umwana no kumuboreza n'urubanza rwabereye muri sentare nkuru ya Nyarugenge. Eric Bagiri ubusaraduha idonido kuri iyi nkuru. Ubushinjacyaha bwasabiye ibihano bwana Jean Bosco Uwihoreye wamamaye mu mafilimi nyarwanda nka Ndimbati nyuma yo gusobanura imikorere y'ibyaha bumukekaho. Burasobanura ko mwijoro ryo kwitariki 24 rishyira 25 z'ukwezi kwa 12 2019 Uwihoreye yasindishije Feredawusi Kabahizi arangije aramusambanya. Buravuga ko yabikoze amwizeza kuzamwinjiza mu bakinnyi ba filimi. Liburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype. Bwana Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati yari muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Umunyamategeko umwunganira Irene Bayisabe ari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyumba cyari cyakubise cyuzuye. Benshi mu bakurikiranaga urubanza bari biganjemo abakinanaga amafilimi na Ndimbati, abafana be ndetse n'itangazamakuru ryiganjemo ryo ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha burega Ndimbati guha Kabahizi inzoga yitwa Marura Bogarcye yisanga yaranye na Ndimbati ahantu atazi. Burashingira ku mvugo za Kabahizi aho yakoraga n'ababyeyi be bemeza ko yavutse mu kwezi kwa gatandatu 2002. Buvuga ko n'ifishi yo kwa muganga bakingirijeho Kabahizi igaragaza ko Ndimbati yamusambanyije atarageza imyaka y'ubukure. Nyuma yo guhura na Ndimbati, Kabahizi yabyaye abana b'impanga. Yiregura, Ndimbati yakunze kwikora mu bushinjacyaha ko mu magambo ye bumushinja ibinyoma. Yavuze ko ibyabaye byose bishingira ku cyo yita akagambane yakorewe. Yemera ko koko yakoranye imibonano mpuzabitsina na Kabahizi ariko yujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati aravuga ko nyuma yo kumenya ko Kabahizi atwite yamwitayeho no kugeza abyaye. Ndimbati akemera kwiyandikisha abana bakanabiwe. Aravuga ko hari abagiye mu matwi ya Kabahizi bakamwumvisha ko yakura miliyoni 5 z'amafaranga kubo babyaranye, akanamutegeka kujya mukodeshereza inzu itari munsi y'ibihumbi 300. Yikomye umwe mu banyamakuru bo ku muyoboro wa YouTube ko yamuhamagaye amusaba ko yamuha miliyoni 2 kugira ngo amubikire ibanga, ahubwo arabyanga. Byose Ndimbati akavuga ko bigamije kumuhindanyiriza izina. Ndimbati aravuga ko yaryamanye na Kabahizi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 3 2019. Ndimbati aravuga ko amatariki aregwaho gusambanya Kabahizi yari yagiye ku Gisenyi. Umutangabuhamya ku ruhande rwa Ndimbati warugamije kwemeza ko bari kumwe ku Gisenyi, urukiko ntacyo rwamubajije. Ubushinjacyaha bwamwamaganiye kure. Bwavuze ko Ndimbati mu mabazwa ye ntaho yigeze ahakana ko atari muri Kigali ku matariki aregwaho gukoraho ibyaha. Bukavuga ko icyo umutangabuhamya yabagamije ari ugushaka kuyobya urukiko. Ikindi bireguza Ndimbati n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ku ifishi y'inkingo handitseho icyiciro cy'ubudehe umuryango wo barizwamo, umudugudu aturukamo, ko yakingiwe indwara ya hepatite kandi ibyo byose mu mwaka yavutsemo bitari byakabayeho. Baravuga ko ibimenyetso bamushinja ari bicurano. Umunyamategeko Irene Bayisabe aravuga ko dosiye irega Ndimbati ibumbatiye urujijo rushingiye ku matariki impande ziburana zitemeranywaho. Aravuga ko urwo rujijo ruturuka kuri Kabahizi n'ubushinjacyaha. Uyu munyamategeko aravuga ko Ndimbati yaranzwe n'umutima wa kimuntu mu kwakira abana b'impanga wa Kabahizi. Arabishingira ku kuba Kabahizi akibyara yarandikishije abo bana ku wundi mugabo. Aravuga ko iyi dosiye tuzuye bityo ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarayiretse. Nko ku cyaha cyo gusindisha Kabahizi aravuga ko nta kimenyetso kigaragaza koko niba yarasinze kuko nta bamupimye uretse kubivuga gusa. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwahise busaba ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazahamya Ndimbati ibyaha byombi, gusindisha umwana no kumusambanya. Bwasobanuye ko bigize impurirane mbonezamugambi bumusabira gufunga imyaka 25 muri gereza. Ndimbati yabwiye urukiko ko kuri we ibyo bihano bidakwiye. Yasabye kumugira umwere kuko avuga ko ibyo aregwa byose nta shingiro bifite byubakiye ku bikinyoma. Arasaba kumurekura agasubira mu buzima busanzwe akajya kwita ku bana be. Umunyamategeko we yabwiye umucamanza ko gufunga umuntu arengana biba birutwa no gufungura abandi 99. Aravuga ko gufunga yunganira impanga yabyaranye na Kabahizi arizo zabigenderamo kandi nta ruhare zagize mu byabaye. Hanze y'ibi bihano Ndimbati yasabiwe muri urubanza harimo n'ikirego cy'indishyi cyatanzwe n'abahagarariye se w'umukobwa. Barasaba indishyi zingana na miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndimbati n'umwunganira barasaba ko iki kirego cy'indishyi urukiko rutacyakira. Ndimbati aravuga ko cyatanzwe mu buryo bwo kumushakaho indonke, naho umunyamategeko umwunganira akabwira urukiko ko cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yanzuye ko azabisuzuma igihe azaba yiherereye aca urubanza. Niba nta gihindutse umucamanza azafata icyemezo ku itariki 29 z'uku kwezi.